Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat manipod. Iti pagama nagpailinged itinagan a Lydia. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saak abalo. Ket addaanak iti maysa nga anak. Ngem na inlabak iti may kadwa agundaway. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lydia. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Imbag tanaranaan ka dito'y paraangan nyo, Mari Marta. Agin inanaak man, tanabanugak ang nagkaykay. Mani, anya ditay gamo, Mari? Umay ka paramanan itilinutok a bilo-bilo. Naimas da ito'y. Oh. Ado tigatana. O adto'y awatamon. Wow, paboritok da ito'y. Ibisok pa'y di titugawan tagsarsarita tapay. Adapi aramidak di tabalay, Mare. Adda nga minsan nga ilik inton madamdama. Agure ka man, Mare. Ada ka din ka relasyon mo. Apay anadamag mo? Kasano? Kundi lipstick ka pa'y itan. Kan kanayon, di pa nagpa-parlor mo. Ha? Wan, adan boyfriend ko. Inam abulan min. Talaga? Apay ajak nakita day ta boyfriend mo. Naira nang awan ka, no kasta nga umay dito iti boyfriend ko. Nakaamamwam iti day ta boyfriend mo? Ay na, gayam man ti ka opisina, Amo na amay sa kaabalo. Kan, adan anak mo? Wan, Mare, awan inlimod ko kan kwa na. Kat, anya ti ko na? Awan parikot kan kwa na, Mare. Ay ayaten nak, iso nga ipatig na ti anak ko. Sige, sikati makam mo. Total, nabayag matan anabalo ka. Di ka nito matan, tap nagsapol ka iti boyfriend mo. Wan, Mare, ay ayatek ni Jimmy, kat ay ayaten nak man. Pasig na imas ti pagsangwan ta. Wan, Jimmy, amok ama gustuhan. Wen Ket, ayan ti anak mo? Adda iji balay dananang. Mas kay kayat na ijay, taado ti prutas akanan na. Nukasta, duduata dito balayo. Wan? Alang aro din. Kanin tandag ito yung saganam. Siya kung timang karga iti platom. Ha? Sika tinagluto. Isu asyak mo timang karga iti platom. Nag-sweet ka matan. Wen ngamin, ay ayatan ka. Oh, kasano? Rabiin. Agawit ka ka din? Saanin? Intong bigat langan. Okay. Sa bagay, awan sarak ko inton bigat ta Domingo. Iso nga okay lang ang aditoy ka na maturog. Taadaak ang mga sikaso kan. Ket, kasanon di anak mo? Ing kasukunan? Rabin? Imawag ni nanang itay. Kuna na nga ijay pay laang ayanda maturog ni anak ko. Kasta ka di? Mala, omekan. Mapantan ijay kusina. Itay pay nga insaganak tilamisaan. Ang mga nuagbaaw dagiti makan. Sige, intang aro din. Sa anak gaya man nagbabawi asim marungkarken ka. Ngamin, sa anak amabisinan ditoy. Nalaingak samat nga gluto. Ket day tati kayat ko iti may sa babae. Nalaing nga gluto. Sakbay amaturog ta. Adapay kayat ko adamagan kan ka. Anya data? Anya ti planong para ka data. Agpatingga tala ka di iti kastoy. Mawatan ka. Isu kayat ko nga agurnong ta para iti kalay sata. Jimmy. Awan masnop at trabaho. Isu kayat ko ti mga ibangon iti negosyo. Anya ang negosyo? Mabali na restaurant. Gaputa adamot amok analay nga gluto. Sige. No kasta ti kayat mo, nasaya at launay. Ti parikot,
awan pagpuunak. Sige, iremedyo ta. Para kadatamot la daytoy, Lydia. Siya kaun tinangitulod dito'y balayaw iti anak mo. Agyaman tatang. Lydia, anya diyay nadamag ko di tadalan. Makiasawa ka kanumat. Dakis ka di, tatang? Saan matkit di Sa bagay, nabayag matay na pimusay day di asawam. Italamanan ang nagayatak, tatang. Ni kilati sumana imbag ti kinatao day ta akarelasyon mo. Amangan mat no agbabawi kan tao. Nasingput ni Jimmy, tatang. Kaano ngayam amom kada kami kaninanang mo. Amom may nga da dito'y balayo idi kalman. Kay tinururay may ngayaban na kami. Katyam amom kada kami. Bayan nyo, tatang. Tayam amok to kada kayo. Kaanon tungay? Di kay agdanag, tatang. Yam amok to kada kayo ni Jimmy. Break time man, Peter. Umay kantayin tagkape. At dabalon ko a sandwich. Inlakaman ka. Agyaman nga rod At damot din balon ko ang kape. Umay ka, inta iji coffee room. O sige, apagiso. Awan merienda abalon ko. Panglans lang tinsaganan ni ading ko. Inraman kan iti balon ko. Ngamin, gayem na ka ni Jimmy. No di gapukan ka, jak na am mo ni Jimmy. Oh, at iti kapem, Peter. Intimplaan kan. Sayang. No di na ko mainunaan ni Jimmy. Siya ko matinangaram kan ka. Anya? Huy, di ka man agangaw akasta, Peter. Saan man? Mabainak lang amin na mangibagay tiriknak ng kakad. No apay ngamin nga nyam amu ka ni Jimmy, idi kasangay ko. Alakit din. Agmeriendatan. No anyala ditan ti ibagbagam, Peter. Ngam, ibagak kan katipod no, Lydia. Addan kaayan-ayat ni Jimmy. Anya? Di mo kumakunaan na pang dadail ko kinkuha na dito, ha? Ngam pod no ti imbagak. Ili ko mapalang ibagak dito, eh. Ngam amangan ngamin no gumura ka kanya. No, kasta. Addan kaayan-ayat ni Jimmy. Dahil tatipod no. Tinasayaat. Si ka mismo ti Mang Duktal. Iti kasta. Mamati ka iti imbagak. Jimmy, imayak dito'y dagos mo. Tanaglangan nak iti trabaho. Tanasakit ti ulo. Iso ang nalagip ko ti imay. Apay adi mo impakpaka mo nga umay ka ditoy. Nalipatak. Jimmy? Adamot gayam sa nga ilit, ha? Wen. Iso ni Lydia. Jimmy? Asino dahi ti amasikog? Siyak ti ka relasyon na. Kasarlaangan ti kurang kada kami. Anya? No, kasta. Addamanan sa bali a babae iti biyag mo, Jimmy? Anya ti kayat asawan daytoy, Jimmy. Mabalin ka di adi naksurutan ng Jimmy. Nalpasan ti amin kadata. Lydia, sikati ay ayatek. Manipod ita. Waswasan tanti amin kadata. Sana mabalin. Ada plano ta iti biyag saan ka di? Diyak kaya ta madadaal na diya a plano ta. Hoy, babae! Anay ko, di abagak. Mercy, apay a binatom ni Lydia. Hoy, babae! Liklikam ti asawak. Tano saan, ipaggamod ka! Naitulod na kun dito'y balay mi. Mabalin mon ti pumanaw. Manipod itan. Liklikan tan ti tunggal maysa. Diyak itulok akasta. Kinapudno na. Saan ko nga ayatan ni Mercy? Indel-del na ngamin ti bagi na kanya. Napimpintas ngam siya. Imposible adi mo ay ayatan. Napilitan lang ngamin anang tutupkan ko na. Takanayon nga umay ijay dagus ko. Jimmy,
Nakasaganak amang panaw kini Mercy. Basta agtuloy ti relasyon ta. Saan kami nagkalaysa? Iso ang mabalin ko apanawan. Lydia, ayayatin ka. Pangasim. Agtuloy ko mati relasyon ta. Diyak kaya ta maisi nakakanyak. Ituloy ta ti plano ta apa nagnegosyo. Anya, kasapulam ti dakalagatan, Mare. Un mare, manglukat kami iti negosyo kini Jimmy. Sa bagay mayat dayta. Disidido ni Jimmy. Da kamin to adwa ti mangimaton. Okay. Bastit laang apanganan ti irugimi, akas pangrugyan mi. Nasaya no dua kayo amang imaton. Un mare, agresign na klangan iti trabaho. Kat ti panganan ti ipamaysak. Adakan ka dayta. Agpatulungakan ka mare. Pautangan na kuma iti kwarta. Sige, ibagam no mano, ta remedyo ta. Anya, agikat kay ti trabaho. Wan tatang. Ay, sigurado ka kadi iti daytaan negosyo nga irugiyaw. Wan tatang. Agpanunot ka na imbag anak ka. Kakaisuna nga adan natalgad apang gadam. Sa ita, agikat ka. Agnegosyo kami tatang. Adakan ka dayta. Pinalagipan ka laeng anak ka. Agpanunot ka pa'y anaimbag. Sakbay nga agresign ka iti trabaho. Agyam na, Lydia. Tanagtalag ka kanyak. Mabalintan amang rugi iti lukatan ta apanganan. Nakasarita kung jaking kuko iti sublaten ta pwesto. Naskin nga agpaunata iti abang. Sige, interesado ak iti bangunan ta ang negosyo. Amok ama parang ay ta. San mo't unay adakal ti abang? Apag isulaeng. Isu asaan ta amalugi. Asikaswan ta nga rodan ti amin. Tapno mabalintan ti mangrugi. Ited mulatan kanyak ti kwarta. Tasya akong timangted iti aking kuka iti abang ta. Dua ta amapan agpauna iti abang. Sakun. Awan ka di ti panagtalag mo kanyak. Di kagdanag. Iparesibok met. Sige, sikat ti makaam mo. Kansya akong ti makaamo nga agatang kadag iti amin ang masapsapol ta iti panganan. Adang amin amaamok iti Manila nga aglaklako kadag iti masapsapol iti restaurant. Ijaya akong nga agatang. Dua ta amapan iti Manila. Saanin? Mabanog ka laeng. Urayan naklangan dito eh. Amin nga inlistata masapsapol. Katangik to amin. Ken sigurado nga da discount. Gaputa amok ta aking kuko iti pwesto. Sige, sikat ti makaam mo. Itad ko kan ka ti kwarta. Kat sikan ti makaam mo. Agyaman at tayo may kanito yung nangawisakin ka. Wala, kan adamat lagatangak ije market. Ala, agkapitan. Agyaman na ka. Kasano? Matuloy ti panag-resign mo? Juan Peter, mabalin nga inton umay abulan. Kasano ti negosyo ako na mga ipatakter mo? Sa anak pa anang rugi. Ibagam lang na damay tulong ko. Agyaman na. Bakit? Kumusta kayon ka ni Jimmy? Da kayo ka di pa lang? Nauray noon na amwamon nga da sa bali a babae iti biyag na. Juan? Ala sapay ko mata saan kantong agbabawi. Ngam no bilang agbaliw tirik nam kankwana. Adda aklaan nga agur-uray kan kalidya. Anya? Idi pa lang agayatak kan ka. Ngam inunaanak lang kami ni Jimmy. Ngam aging gaita. Sana nagbaliw tiriknak para ken ka. Mari Marta, apay ngay. Duan nga aldaw ajak makontak ni Jimmy. Napananaya? Ije Manila. Manila? Lino ko naksamot na ni Jimmy. Kasano ko ma? Jay kwartang aramatan mi iti negosyo. Intad ko kan kwa na. Taiso ka nun timangtad iti pauna nga abang ti pwesto. Kan ado ti gatangan na iti Manila agamit para iti pwesto. Urayam Ay, jak matan makontak. Daytan.
Amangan no intaray nan ti kwartam. Sapay inut-utang mo ti dadduma. Imposible. Di na maramid kanyak ti kastoy. Sapay kumaata kasta. Kasano no intaray na ti kwartam. Mare. No intaray na. Ay, awanin amare. Si Kanti kaasi. Agyaman nagtadakan, Peter. Nasapa ka man na si Mrag. Kan, kasalamadanagan ka. Diyak ngamin makontak ni Jimmy. Anya tinapasama. Kuyugan na kumay dagos ni Jimmy. Sige, awan parikot itinayta. Awanan da Jimmy ditoy. Pimanaw dan. Dagiti awanan bain. Naurnong ti abang da. Kat di da nagbayad sakbay a pimanaw da. Anya? Adamot kit di nagbati nga alikaman da dita apartment da. Ngam anwak ngay dagita. Talaga ka di a pimanaw da, madam? When nakalukat pa'y tiri daw di daman lain recap. Ha, anwak dagita gamit da. Nagibati da pa'y iti basura da. Madam? Sige, paikat ko amin dagita gamit da kat ibasura. Linukunak ni Jimmy, Peter. Talagasan ko na makontak. Anya mutan na di agayam ko. May sakamaag. Ala, Huston. Sumardeng ka nagsangsangit. Baya mo. Nagdakkel ti utang ko. Gaputan na mati akan ko, ana. Amang rugi kami ti negosyo. Kat padurasan mi para iti masakbayan mi. Tagayam. Lino ko naklaan. Inalaan nakla iti kwarta. Baya mo. Tulong mo ken kuha na day chay. Ikagdanag. Tulungan ka amang bayad kadag tinautang mo. Anya, magkakadimat akas kanyak. Tulungan na kamang bayad kadag iti utang ko. Oray agbalin ako na maag. Basta parakan ka. Peter. Di mo'n pagdanagan na iti utang mo. Tatalaga at tulungan kang agbayad. Peter. Sungbatan nakman kan saan. Awanan yaman na. Basta tulungan ka. Tadyak kaya't amariribok kan naliday ka. Nagsayaat kan, Peter. When, sikala ko man tinakarik na kiti ayan. No apay pailangan ni Jimmy. Ay ayatan ka, Lydia. Kat urayak ti panang sungbat mo kanya. No paayan nakman bilang. Maaklon ko. Basta agtali na adlat ta ti panagpagayam ta. Naragsaka kon. Sipod idi, awanan ti damag ko kini Jimmy, Mr. Lonely. Kat ininot mat anat nagtirik na kini Peter, nga isugayam, ti pudno, amangay ayat kanyak. Kastan, ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Lydia. Agyamanak pagayam Lydia, iti daytoy apakasaritaam. Rumbeng asaan ka nagtalag kini Jimmy, may papan iti kwarta. Nang runa pa'y ngarod, kat adamot sabali akarelasyon na. Akat ala, sapay ko ma, tagtultuloy ti ragsakyo kini Peter, nga iso, tipudno, amangay ayat kan ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagam nagpailinged itinaga na Lydia, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.